vi ia pele tua siri-siriese. I lona poto, mana mea ua uma o na tātou malamalama i ai, whātātia mai te tono le whionga le tua. E te tau la le vi inga i a te ia. Amene. Le anga o fuafuanga le tua mai le vavau e o mai le tai ao nei. O lo tu maupea. Tauna i anga leile tua i ante oe lau whalongo. I le nei tai ao i lana upu. O te fia tarangoa i ante oe le Fatu. O le fe'au o le whamantunga. I want to speak to you this morning the core message of communion. Langa o nei mea whamantunga lo whai ai pea i lea aso sā mo mua o lea masina ma lea masina. Au te taritonu e te tauna tātou mana malama i ai i le mea tau o le whamantunga. E whai ingoa fo i leisi ingoa le Paseka. Amene. Aua tātou mana malama i le tūlanga lea o le whamantunga. Whamanatu ai le maliu ma le toitua i Jesu Keriso. Ia le lei. E whaftai ai i le tua wa o le Fatu lea o le ola o le tangata. This is the source of life. O ine tātou whanau mai ai o Jesu Keriso. Wa o i o le atamu lona lua. Le lai whamanatu i le aso sāle nei. Le mea ua umona whaia Jesu mo oe mau. O te whawhitai la i le tua o lona alo Jesu Keriso. Leanga o le whina ngalo leo le tua awane o tātou whano. Ia tātou maua umane no whanga wa umana saunia e le tua mo i tātou. O leo ngā e tātou te oa i le lotu. Ai le haise tātou wha moe le loa po whea le mea ngā iai o tātou o langa pēr umale o langa le nei. Ai whaftai au ia Keriso Jesu leanga leo wa maua le winga o tātou o langa ma le mafuanga leina tātou o mai le lotu i le aso sā ma le aso sā ma le aso sā. Wa upua ia Jesu o i o le ala upumoni ma le ola. E le sa watu se tasi le tama pe a le ui mai i ante ia. E le o se kalesia e le o se lotu. O Jesu Keriso. Le tātou te ainga umai ai tātou. Tātou umalava na whana umai i a Keriso Jesu. Tātou te whaftai la i le tua. Ona o lona alo Jesu Keriso. Amene. So e lo tuspa ia le mo le Korinito ma tau pus fulmatas. O te mana o te whaonga ina le whai pus fulma le ono se o fulma le valu. Ai vai ai le tusi le o Korinito le whai mua se o le fulma lima. O ia lo whamatana i e Paulo i le kalesia i Korinito le history o Israelu. Po le talaanga o Israelu. Ai whaitau iai e leo se talaanga le lei.
O tangata fo iai. E le o mautu le lei le lato commitment i le atua. Le lei nei le anga tai au. Taritonu nei e le taritonu tai au. E fa pena le fo iai o le whanaunga Israelu. E fa matalainga e Paulo o le history po le talaanga o le whanaunga Israelu. Never mai e Paulo awange I kou ke mui e pei o tau tamā na iai. E wholinga mai o Israelu o tangata sili atu na mui. Ko mumu. Amene. E le o mautu le lei le lato taritonunga. O tangata I fo tupua. Fia nei le tua ia vai aso le ia o foi I foi tupua ese. O le talaanga na Israelu o lo whamatala e Paulo I le tusi lea. Ai manaia ia o onga e maua mai e tātou I talaanga I o Israelu. Leanga o te taritonu au lava ia I la uvaava ai antu iai. E le aia sesi o tātou e le heisa talaanga lona o langa. Every one of us individually, we have a history of our lives. Amene. O talaanga o tātou tangata sa iai sa le lei. Amene. Sa tātou whaia mea sa tātou loto iai. Aina o tātou o mai a Keriso Yesu. O I e tau no sui ai talaanga o tātou o langa. O le te whaia e tātou mea na tātou masani ai o na whai. Le ua tātou taritonu ma tātou vava ai pea I le tua. E le ko iai se mui a ngā le fia ma le oli. Whai mea uma e tu sai ma lona lava fina ngalo. Amene. O tsari tonu e tau na whape ngā talaanga o tātou o langa. Lea ua ia Keriso Yesu. But sad to say that I le tūlanga nei lo tātou iai as a Christian, as a child of God, e wholinga mai we are getting worse, but we are not getting better. Leanga o talaanga ia ali mai ai a mi o tangata mo na winga. Mana me whai. Amene. E tauna le leise talaanga o oe tangata keu shano. Tano I a mi o pe o le a mi o Yesu. Amene. O le tangata fie whatino le upo le tua. O le tūlanga nā lo tātou wawa aia tua I nei vai teimi whingatā. Amene. O tātou tangata ki uishano e whoringa mai. E leo le lei de tātou talaanga leo our history is not that good. Langa o mei e tātou te whaia nei. Amene. E whailoa ai tātou mo le tātou lumanai. Talo I anga le lei le tua I atoe. Ale whaiupula sfuma le ono se o sfuma le valu. O ia lo talango ai Paulo I le whamantunga. Lana le whaiupu sfuma le iwa se o tu lava le whaiunga o le mataupu. O lo talango ai Paulo I le ifo I tupua o tangata na iai. Mataulanga lo whai e tangata mo atua ese. Le wha mai ei Paulo e le te tau I a te lātou o na lātou whaungaina tino manu lo whātau le makeki. Leanga o tino I o mangu na osia I le taulanga I atua ese. O le argument nā tangata o Paulo e le whaungaina o le whamantunga. Wha mai Paulo e tutusa le leia le whamantunga. Ma le mele e tau te whaia o le tau ai lea o le tino le manu na ave ai taulanga mo tu ese.
Langa le mana Paulo e fa malama le lava i le kalesia i Korinito. Le fatu o le mea o le tau o le whamantunga. Amen. The core message of communion. Tau na malama e tātou. I lau mea le whai. Ele na o le inu ma le ai. Ai le o malama oe iau mea na whai. E te tau i ate oe. I lau whanangolongo le tai au nei. O e malama i le mea tau o le whamantunga. Langa e whai asina lo loto tele o le winga o le mea tau o le whamantunga. Amen. Ia lelei. Ia se tātou vai atu le tātou tusi whaitau. I le whai upuna e sfuma le ono. Se o sfuma le valu. Haftai atu le. Nā o ngā sāma lau mea lofa lau tuspa ia fau lea mana ia tele. Ia vea lelei. E wā lau tuspa ia sa ia i o mā sai uma. Ke lo po le whaikau so o po le whaikau ua. Ia vea lelei. Praise the name of Jesus. A tātou whaitau la le whaipuna e suma le ono. Se i o la le whaipu e suma le valu o i e whaunga aina foi le te au le nei. Tātou whaitau ia. O le ipu e whaftai o tātou whaftai ai. Whaitau ia. Mua le Korinito na matau po sfulu. Whaipu e sfuma le ono. Se o sfuma le valu. A maua lo tuspa ia wha mai vi ia le rei. A whai rei maua wha mai whatali. Praise God. A tātou whaitau mai ai le whai upuna suma le ono. Whamaile, a le whaitaua le tātou tuspa ia. Whamaile au tusi. Tangata popoto e tolu ipu. Masani o na whaongaina tangata Israelu. O le ipu mua le ipu le whamanuyanga. The cup of blessings. O le si ipu le whaaftai. Thanksgiving. O le ipu muli o le ipu le redemptions. O tolu ipu ia. Ia o upu nā tangata popoto, nā tangata tustusi. E tangata lea o Josephus. O te fia e whaitau ana tusi o tangata e alta mai o tangata Israelu. Nā tātou whaitau nā ne whaipuna suma leono se o suma valu whaitau ia. Tari tātou whaitau watasi. Tātou tuspa ia Samoa. Whaitau watasi mai ia. Koe ai taulanga. Praise God. Tātou e whaitau le tātou tusi. Toi whaitau le lei e le o le lei an whaitau winga le tātou tusi. I le nei tai au, ia whaitau watasi mai ia.
O le ipu le whawhtai tātou te whawhtai ai. E lea o le mawhtanga whatasi e lea ma le toto Iesu. O rā reto tātou te tofi ai. E lea o le mawhtanga whatasi e lea ma le tino Keriso. Amen. Tātou vai atu la le whaipuna suma leono e mawai le vaenga mua. O le tātou la unga i le tai au nei au nei ngalo i atu oi. O le ulu tala o le tātou mata upu le tai au nei o le fatu o le fe'au o le tala o le whamantunga. The core message of communion. So tolu la mea e vai ina ai le tūlanga lea i le whaitau ia. O le vaenga mua e moa le whaipua sfuma leono. That is a relationship. Fesota inga. Wa iai le fesota inga i tātou ma le atua. We have a relationship with God. Ono ai, ono o Keriso Iesu. Amen. Whawhsai ia Iesu Keriso wa o lea wa maua le tātou fesota inga ma le atua. E ala mai i anta ia. Le ngata le fesota inga i tātou ma le atua. Au mawhai foi na tātou fesota i lesi tangata ma lesi tangata. Not only that we have a relationship with God, but also we have a relationship with each other. Amen. Leo mawhai o na tātou fesota i tātou i lesi. Winga e whoringa mai e whai asinga le loto i le tū whaleanganga o le tūlanga lea. Langa o le toto Iesu Keriso ma le areto le tātou te whamanatuina. Leo mafua ai o na tātou mau o le mea tau o le relationship, not only with God, but relationship with each other. Feso ta iai tātou. Leo mawhai o na whai atu o lo uso i a Keriso Iesu. O lo ainga i a Keriso Iesu. For mai fo tu spai o tātou o le whanau o le tua. O tātou o le ainga o le tua. Why? Because we have a relationship with God through Jesus Christ. E le mawhai se sina sui o le tūlanga lea. Langa le mele na maliwa Iesu le whamanatu e tātou. Le areto ma le toto Iesu Keriso. Lele wa tasi ai tātou. Wa ainga ai tātou. Wa uso ai tātou. Aisea ono Keriso Iesu. Ameni. Ia malama lei oi. Pete le fi ainga le stangata. Langa lefa mai tu spaia. Now we have a relationship not only with God, but we have a relationship with each other. Amen. We are related. Whawhengai related ia tau. Ono Keriso Iesu. Ono le toto Iesu Keriso. Ono le areto le ola. O le tino leo Iesu Keriso. Mena alo whamanatu mai ai e tuspaia. E te tau ia te tātou o le whanau o le tua, o ta ua tātou o le ainga o le tua, e te tau na tātou whealofani. O le ainga e whealofani. Leanga o le whanau o le tua, e te tau o na whealofani. O le whanau o le tua, e te tau o na alofa le tasi e le tasi. O le whanau o le tua, le tau na misa. O le whanau o le tua, le te tau ia te lātou. O na whaleanga lesi. O le whanau o le tua, e ngā lulu e whaitasi, e manatu le metasi, e wāwai le tua, le ona le ngā luenga.
Praise God. Ole amatanga leo nete usanga. Au tulu I ante oe. Awane ngalo I ante oe. E related to awa. Ya Keriso Yesu. Amen. We are related. Praise the name of Jesus. Praise God. Praise God. Mas tá tu pati mo Yesu na tao. Fai falila yo lesi tanga related dia toi. Amen. Ele te tau ia te o na fitu tu ia. Fe'au fani le fana wale tu. Lua. Ele ngata wa yele relationship o e male tua. Wa yele relationship o e malesi tangata. Ona o Keriso Yesu. Ole melo na lua. That we have fellowship with God. Lele wa yese tato maftanga male tua. Amen. And that's the reason why we come, because we are in fellowship with God. Not only that we have a fellowship with God, we also have a fellowship with each other. Mafuta maletua to mafuta malesi tangata. Amen. Awane ngalo ia te oe. Lo tato wa ai lava le areto e tasi. Ma le toto e tasi. Ele ese le areto ai te ia. Ese le areto le ai au. No, we are eating the same flesh or bread of life. And that is in Jesus Christ. Tasi ai le areto le tato te aia. Tato te tau mawhai. O le tino Yesu Keriso. Tasi foi le ipu le tātou te whenua o le toto Yesu Keriso. Amen. Al visiri la me le ina tātou le fe'au fani. Every time that we come, we're eating the same bread. Ole areto ata sire tato tau mafa. Amen. Ia lele. Ai whanau noa le anganga. Tato te aia le areto tasi mai whainu le ipu tasi. Ai kau misa kako. It doesn't make sense. Hello? Then we come in and we partake of the communion. Amen. Kako ke ai lava fa monkunga. Ai ale areto tasi. The same thing. Ai fo ilis tangata ale le fe'au fangi o kako. Oh, glory to God. Tato whaia Lord tala whongani. Lord have mercy. So sangi mai a tato. Leanga whoringa mai e pepelo i o tato mea i e whai. Amen. Lele. Ala uma dato lao. Or memuli. Le whengainga.
O iei le tātou whengainga ma le atua. E ala ia ke riso Yesu. O le atua whengainga. Langa le upu lea tangata o Paulo na whamanatu ai le ngang pa ia sa ia i le mea tau le whamantunga. O le ipo le whenga fau lea. O le whengainga fau. The new covenant. Oe ma le atua. Ia ke riso Yesu. Amen. O ala me umma je tono le whengainga lea. O mea ia oe. Wa iai lau whaia le whengainga lea. Le whengainga lea sa o sia le atua ma le whanaunga Israelu. Amen. Le lau maua e ta ua manuia le je tono le whengainga lea. Aisea, leanga lengi ke e whanaunga Israelu Yesu Kiriso. Le lau mai a te tātou o tangata nu ese whengainga lea. Amen. Whaftai au le tua. O le manatu mai o le tua ia te tātou. Lewa tātou o si whengainga mai a. Ona o Yesu Kiriso. Amen. O le taulanga. Malia to ai le finangalo le tua. Oi, o lona alo Yesu Kiriso. Le na maliu to tu mai. La tato fantantaria tu lona to e fio mai. Amen. Tato mai la i el feibus fumal valum. Ma nei e upungalo whaongai na tangata o Paulo. Ngāle, o le whinau lea tangata o Paulo ma tangata Korinito. I le ai o la tau o tino manu i e whai ai taulanga i a tua ese. Nele whai mai Paulo il whai bus fulmal valu. Ua ai tātou i tu whaanga o le taulanga. Wa le mele fai e lau sa le vi ma lau o si taulanga o le ai tu whaanga ria fai ai taulanga i le atua. E wha penan manatu o tangata o Paulo. I le ai o tangata i tino i o manu o lo whaatau le makeki. Tu sana wanau ai la tau i taulanga ia na fai ai taulanga i atua ese. Nau a tasi oe ma le taulanga lea. Amen. Le upo tangata Paulo le te tau ai o na whai e la tau le tūlanga. A leo a tātou ai nei i tu whaanga o le taulanga o le tino ma le toto o Yesu Kiriso i le whainga fau. Le tau mawhai tātou. E whamanatu ai lo na maliu ma lo na toi tu mai. Le tu whaanga lea. Na whai ai le taulanga i le atua oai o Yesu Kiriso. Amen. Sauni oi le tau nei e ai le tino ma le toto o Yesu Kiriso. O tu whaanga i o le taulanga na whai ai le taulanga i le atua. Amen. Whamai la le whata whai taulanga. O le whata na whai ai taulanga. No osi ai taulanga i o tu ese. Awa la o le whata whai taulanga i le whainga fau. O le sa tauro i Yesu Kiriso. O le whata whai taulanga lea. Na whai ai le taulanga i le atua. Le ai ai tātou tu whaanga o le taulanga lea. O le tino ma le toto i Yesu Kiriso. O le whata whai taulanga. Le whai angi maa. A o le sa tauro o Yesu Kiriso. Amen.
Whamarosi ia te oi. I le tae le nei. I le fe'au nā, o le fatu nā, o le fe'au o le whamantunga. I aua le ngalo ia te oi. O le tātou te ai lava le tino e tasi ma tātou tau mawhaina. Ma tātou inuina le toto e tasi o Iesu Keriso. Lea wa ainga ai tātou. Mau ai le tātou wheso tainga. Ona o Keriso Iesu. Lea ungangi la al whailaunga. Tātou mana tunatu i ai. Ma tātou nofo whalawhani. Ie lo lesi o na hawa i le tasi. Ameni. So soani le tasi. O le ainga a tātou o le tua. Praise the name of Jesus. Kauna ianga le leile tua i ata oi. Tātou a mata le nei tau sanga. Ma se mea fau i o tātou o langa. O i tātou o le ainga o le tua. Ameni. We all related. E fōlinga mai e tātou whaitawina le upulea i le tāole nei. We are flesh and blood. Ameni. O tātou o le tino e tasi. Ma le toto e tasi ia Keriso Iesu. Ameni. I le tū whaleanganga. Ameni. O oe mau. O le whanau a le tua. Praise the name of Jesus. Tony whamanuia le tua ia te oi lau whalongo nei tau. Ianga le lei le tua. So stemi lava i tau mawhai. E whatusa o le tino o Iesu Keriso. Whapea le ipu le whenga fau lea i le toto o Iesu. Awane ngalo ia te oi. Ameni. Le ua maua le tātou whisota inga maia. Ono Keriso Iesu. Mua le tātou mawhitanga ma le tua ono Iesu Keriso. Le ua iei le tātou whengainga ma le tua. Ono o Keriso Iesu. Praise the name of Jesus.